Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Majabrak! Klagari! Majabrak! Klagari! Majabrak! Klagari! Abslap! Yes, you! Abslap! Yes, you! Abslap! Yes, you! Ben. Mana? Majabrak! Klagari! Majabrak! Klagari! Majabrak! Klagari! Majabrak! Klagari! Hari Rajat! Klagari! Argut kit khot ke khasi Students Union kila lait jamin minta kajan miet ke nyautri unai luar arajal arpo hakapur sanbaji kini ki argut kit khot jangka ki SU kidai belatip kerteng kemusamla mela jit khongbu ubri publicity secretary jangka ki SU Jau Circle bat usamla lalden nongkenri udkhot jangka ki SU Maukhar Circle kit khot bagi na ilam jangka ki SU kila laiban pediang so bahaya kini ki argut kit khot nadu ka Shillong District Jail bat kilayat kenhun leng baka khandai lat bat habala poi hamat phan pat kibabun ki dekhot kila ap hangtei ban pediang sobha bat kilayat dekajat nadu mat phan ter shadu ka office rekam jongka khasi Students Union ha Chapel Road u vice president jongka ki su central body samla biang bor palyar loong bagini ki arngot ki dekhot jongka ni kaseng kila hab ban chong potong menta la jandap ndreu banai kinthi nakadaw ka jingmi ka huri hura ka por bekhi persya Yaka Citizenship Amendment Act. Yang juga seng hadirin bangla selama la community la yo ban seno ya arut ki dekat juga KSU tadi way di manager combo di publicity secretary juga Jau Circle di Lalden di dekat po Maukhar Circle ini samla suatu IP kasong ta la berada lah po yang along nakadaw kadimdan di si por bagi kan sikap dei nak lepas pemerintah yang layo kan saya nak lagi bak ini sekarang ba kini kalau sini kan ba kraw yang masing bak kini dekat dalam yang dia nampak kita apa macam macam